Myanmar News Thar Lawrkhawm Breaking News June ni som pan hi sang ni som ni pakhat in rin ni sian kot khai township namo hat ka khua Buddhist nun tempula hmeichhia kum som palimi chu sipai sarkarin nun ni na tanga ban tirin an ma ni nun ho omna nge an pawngsuala mi pui hriat an hlau le sia an nun tempula thu ber chu ks nuai nga pe in an tham ti thu don ani ming chiat hlawin anin berema nun lu berpo chu hmuna chuan om to lo ani helai mun hi sipai lamin kum som chuang an om chil to ani he new si jun ni som sang ni som ni pakhata leak out ni a hriat ani an pawngsual tak nun hi palong mi ni in an soibok ani April ni som ni pali atanga chu ni som pakhat thleng CDF le Ramhuai sipai in dona Ramhuai za somruk panga an thi to a CDF lam som thum pakwaten ramtan nun na an hlan khit media nimin khan Myanmar sipai ten Tanlar village Kaya state Domoso township a ral tlante in an suwa samsak an che dan hi awarap thak em sual chikimin an sual ani e nizan demoso PDF pasal tha fe chuak te ho turanom talo June ni som pani Myanmar celebrity news in atarlan danin nimin June ni som pakhata demoso people defense force zinga pasal tha pani fe chuak chu military council 10 eastern demoso an kap hlum voindar som pakhat vel khan Kaya division demoso aral tan hautan ma mocha khai phur tu pani chu ui chau civil thuama in thuam ten an kap hlum mani khit media Sagain region chunga district town omle ming khriat zauna June ni som pani sang ni som ni pakhat in rin ni Chin state pon Sagain region a hian zofa te kan cheng ve a kan bukna ber chu Kalimiu township le Tamu township a te ani Mizoram lama tangin zona kadong zeu thina khochak mizo khopui tia kan chhal thin ta han le pi pusul nu kan mu hlat pol zinga khampat bung pui omna khampat khuwa te hi Chin state chunga om nilovin Sagain region chunga om ani ti hi ka chan na ni ngal mai sela ta han hi khuwa ni to lovin Kalimiu veng pakhat ani to a khampat chu Tamu township a om ani thung Sagain region chunga om ve an ni chu Myanmar rama hian state pasari le region pasari a oma state hi kol tunga thaya in thar kan ti mai thin tlang mi te chen na mun ani state hian Myanmar ram hi asira an hual ani region te hi kol ho chen na Myanmar leiluma om ania region tina hian thaya in thar tlang mi ten kanom pol ve thobok ani Sagain region chunga district le township om te chu Katha district Katha township Kolin township Tigya in township Pinlebu township Banmok township Unthu township Indo township Kamti district Kamti township Homalin township Sagain district Sagain township Mya Inmu township Mya Ong township Moniwa district Chongu township Butalin township Moniwa township Ayado township Kale district Kale township Kalewa township Minkin township Sobo district Kanbalu township Kia Unhla township Khinu township Daze township Tabayin township Yayu township Sobo township Wadlet township Lahi township Molek district Phongpi in township Molek township Tamu district Tamu township Ya in Mabin district Kani township Salingi township Pale township Ya in Mabin township te anni sipai motor bom manga be ani PDF te chuan mi pui ri grab anga min pu na le sipai hau thangkam thil ti te kan ming chiat na tura pui pun na hmuna an bom kam te silai an karik te dor le in hal te mi pui nei thil suam te hi kan ti ve don lo chatuana apoi khoitu sipai te hian kan thil ti anga min puin khovel hriata min ti mual phawa mi pui ten min huat theina tura
phiaruk na rem chang an zong reng ti ihriang u tuna hian sa kho in karin huat ton na le in thendar na turin engemaw an khel meka ma se kan dole tuma chiangila abe bom fel tok lo om pala boi loila tuyangin inem lowang u PDF chuan mel ma ui chau ho le akai hnoi te chau an beidona mi puita na phubalak sak mai ni lo ram siam thatnan nun an pe a khopuya nuam sataka kho sathin thalai te chu hreom tin reng tuarin chotha mutna tha phone signal om lo lunglen ruwa sur nisa ran nung se theikara hnim no ein an ram mu meka kho chung PDF te po atla chopin chet an la zel voin tlai darli khan Sagain Division yain ma pin khua pale kong puya sipai convoys motor som ni in zui chu main bom chak tak manga bom ania athok na rem rem hlea baklengin Burma sipai commando hau chu an tlan dar hak PDF bom ti pu hi a ring hle aniang kilometer thuma hla khu atang point ring takin an lo hria ani ome bom puwa nuwa sipai hau hian bom puwa na mun an ven tlatawangin thile hiam report pek tura om thei ri lo PDF chuan ati tur dik tak ati chat chat zel don ani min ong hlaya lalkham lovani bok chuan sarkar na apong lak thanga chungin Myanmar ma thir chia le leitha fertilizer siam chuana ma son chak hlea hei aina sa siam chuak turin beipui thla khuna thleng trepe far kon bula in ka na thleng Myanmar atanga Mizoram ral tana lut mi engemaw zat chu an kir le toa heti lai hian ninga nia far kon rala in ka na wangin mi somruk pariat te Mizoram ron lu be se an om thung ral tan ron lu te hi sarkarin lu arem ti ri lo awangin triau kama anin kulna tur tuipui ral group OMA chuan silpoli na ngai tua saka in ka na hi nimin pia khan chin state Mizoram hnailam ti bual le mual kaya chuak ni in thudon na chuan a soi Chin National Front CNF le Chinland Defence Force CDF te tangkop chuan sipai an kapa sipai te hian jun ni kwa khan CNF te mun pui hi an lo pan to ni in thudon ani YMA sub headquarters champhai ven himna hnuaya mi zali chuang te chuan ramri kanin Myanmar an let le toa sub headquarters YMA champhai president Evlalrin muana chuan Myanmar atanga sahim na zonga Mizoram ron tlan chia kirle du te hian him takaram ri an kan chu YMA ina du awangin ramri thlengin kan thla thina ti sub headquarters YMA champhai hriat pui lo hian ral tlan engemaw zat an le le to ti hriat ani boka mi zanga chuang chu an le le to rin ani sarkar chin chia danin Mizoram puma ral tlan hi singkhat sang ruk velan oma champhai district B ka mi sang thum za sari velan om bok ral tlan lo dong song tu zinga mi pakhat soidan chuan Myanmar rama boina in zia om lama pan kheta wangte an sum le pai nei ang ne na ron chuk an nia wangin Mizoram khipuya hluar ta ka wang le in khar khip wanga engma tho thei ani tak lo hnuwa har sat nan to ka sum le pa ya hian mi tlom ngai then khat te chuan tanpuina pe bok ma se hrilen hnuwa tanpuina an don mu mal thei tak lo wangin an le le ani ati kirle turin an ramaral muang em ti zo na changin kho then khata chuan tharum thona chuak to lova tuna kirle te hi chung khuwa mi te chu an ni tlang puya chin state ta sipai le Chinland Defence Force te in ka na khuwa mi te chu an la kirle ngam lo ni in thudon na chuan soibok ani khatizong kha ni le phot mairo se har sat na le mang an na te tok thin maila pathian hi acha ani